Because I said, and women sing Batur, Tuan Yara Joki, in Sadap, Yara, and women sing Batur, Tuan Yara Joki, in Sadap, Yara. Jadu bagus tak berdaya. Repetition dong. Pa mesin pun kotrai Pentem mai yaga berdaya. Pa mesin pun bên thêm mai chị em trong rồi cái đây kata pengiwan nak bertanding di kai kalau masih mukul buat hiar berjengi buat bertemai di em jengi buat bertemai di em jom bertei buat jom kalau saya di segi em jengi semua yang insya sedang bergede jing dikai jengi da ka jing duai buat kejumpuling nak jing jumpuling ada jing pa berukun berumusim berukun amin. Naga gospel ketum Yohanes kalong makat riu dikot ke makat lai terden. Andau mensim ke shisha unwan. Unsayala pi sya ke shisha baro. Unam kren narati Henry un kren ya kata ke ba ulayo sneu padulia tua pi ya ki bangsawan. Un penenturan ina nabata kebau yaitu api usim na kejongan baru kebau kebau don kalong kejongan nagari kada ngalong ba umensin unsim na kejongan bat unyatu api. The gospel jom try. Kejiro yang megokres, kublesh bon kandrapi ye, melapha yaki kun samla bagi long kme long pa, hagaban shim kene kejikai, halor kasakramen kabakodor habo kebalang, kasakramen jomijing long ramba, kasakramen jomijing long shipai jomokres. Kasakramen jaba chingi hagaba mansib jami wasa shimti yingi ban ngin salong ki bashdor ngin salong ki bashai ngin salong ki bakmen ban bani sayo ki so jom mansib hagaba nasa ay yingi kumang shem na shiti shit galatia kalong basan ger hagaba arkoan so juman sir long kecing iye kecing kemen kecing sup kecing yesha kecing spun kecing lut mensir kecing nge kecing jamnut bat kecing kuy mensir kena bi iduai ni kan bagi berkret teman ai ni yang kata kecing iye kecing kemen kecing sup kecing yesha kecing spun kecing lut mensir kecing nge kecing jamnut bat kecing kuy mansir ya rapi dia mengeraham dah kabor jom mansir jomi ipan ikani dau kres rai jomi amen ni kepada kan neng beri kepala don lam akasni pentekos kekme jom Yesus tapi pulih dan ikam jadi apostol
kalau nong kebanengkong kalau dekat bapra haswa kata ba hagata kamraneng habagi apostol kilelum ladon lamhi kakbe jong Jisu lawan lagi hagata kesngi pentekost bahaba kesngi juga pentekost kalau baru kilelum lam krui bat hamta iteba kakbe jong Jisu ladon lam kumla thok hamne ba kejii kejumble kalawan ia di apostol bala ai kejiem dapat semai ia kejiem dapat semai hagaba baro kila yo yang bersih bukut bad kilala keren kejien baper bad lias nutu ikan jien baper Alegum simukoy badam sim dikun ejome perhamaki dengan dia kecil jome pai mesim jome maki imbian ban pertamai kepertai kaburam kan lokpa rukun mesim mukun kumelalong pamenengkong kumsyu mata berberbor junom la junom amen kodono kuitam Yesus ko Maria menolak Kristan wahai kebentar jingi ha kita lupa rukun pada mesin pokok amin syok ngai boleh di sisi ada suplemen bagi fi komne ba pila nang ibon oi kembali kumpoi hana yaki kerteng naga blok E like usam E na ka blok B kebun but namalki kebun lah ada record ai ni kini Bapak Bas nasa shim ka attendance sudah terbobot Dengan bos yang ada teli pi. Dan kalau teli di sakramen apa kabaran? Di mana blok mas? Sekarang dan nyau teli di sakramen jom kabaran. Bila yo kalau teli, nilai lagu minum baptisma adalah depan yombe te habalayo baptisma kabalan tuang ngiba syuabi pediang yang Yesus te dia perku yang mensim namarum de berbicin dia tiga sakramen tu bicin penyusup sakramen tu bicin pelak depan yombe ta hadir kita ke sakramen jom ke med kasnam jom Yesus la depan yo tilalai tali dan apeleng jipi balia thoro la yo sakramen jikente burem tila sau tali la yo tenre dan apeleng jipi basayo ak baptisma namar tikemot badan dan buat tali berhabio
Ngan matai pi siapa kini kesakramen. Habang ipuli ng gospel ketemu Yohanes kalau menghat kendai. Habang Jesus dia kalau kini benar. Yui bahakuno ba ladung ya ketemu jum Jesus. Kau terbalai kuih terden. Lomba kita lebat kedia ini kejar jom unang tu berkom untuk bar. Wajar kata, ya kejar jom jisuruh untuk berkei. Kita boleh bagi ham berkei kejar. Kamu tak mesti nak tu kerana bagi boleh tu syuk. Hendak dia bagi padia perlu, hendak kerana wahai dia masih boleh tu. Dia jisu aja yang hukum nak tu. Dia lalai penuh lah. Lalai Yesus pada kaya dijadimu. Lajar kata, wei kita bahasa Malaysia bahawa dia. Te lajar kata, wei sipai wala dongi bakrum jom Yesus dah usum. Bat si sendang makrusoi kasnam bat kaum. Bat Yohanes sending tawang. Ta ubal yoi yakane usaki. Bat kasaki cuma kalau bersisya. Bat mauhi ucap bau keren hok. Bat piru pintu nge. Kemudian Yohanes apostol ubalai syong rengkat Yesus hakamit kawai berkeduk. La syong Yesus batulah syariah hakasyadem jom Yesus. Kata kalau masuk tenang, balai masuk ini apa syariah aku nolak masuk ini. Tu Yohanes dari apostol bau Yesus ini, bau Yohanes ini kalau Yesus. Te syariah kasyadem jom Yesus, keli Yesus mana buat leh eme, mana bersih kelai eme. Baru Yesus bau tahu bah ngan wilang ya nepu. Tahu setelah Judas. Tujuh Yohanes ubah tips sampai cengkende jemu kurang senam jemu Yesus kecil jemu play mentah atau beri layu i berbagai pakai jemu kurang senam berkende dari cengkil ini Gibril pala dong dong sipai. Baru Yohanes beri biang dia kata kecil kepemik kata na kerum jom Yesus kepada kesenang berkabung. Pi, Yesnya wajib pulih permas menit ba lakali kiai kini kibariam syai baru dah kembali lakali. Telah bagi dia itu kibala pun hak senang jom pun laporan. Itu kita pun dari kata-kata kita like kita buat kesan. Dia kena giging tu dengan kerum jom Yesus di kepabalang kemau kepabalang di mana kita nombor jadi apostol pi kita first 2-3 centuries 4 centuries kita kepabalang maki kita dapat dalam telepon ke Bible ke pengalong macam tempat don hoi dah don giging thok ni tai Henry habaki batai kemudian teologi berbatai ke Bible Henry batai ke bedo ya kebalan jom Yesus lakhan ke kerum jom Yesus ya kebalan jom Yesus lakhan ke kerum jom Yesus nak kata dia ke batul ke berkesenang bat kita ke wadul ke bom rengat syu bat kita ke kita nyau teli ki sakramen
ki nyau tili ki wadoi ki ba berachu ki ba de ki nyau tili ke sakramen ke baptisma ke jipel skem ke sakramen bakuitam keduan ke sakramen jipel yesuk jikla ke sakramen jipel slek di papan ke sakramen jipel kencang ndo ke sakramen jipel jeu korem ngan demonstrate ki sepak ini ke sakramen ke jikem jui ki ke sakramen ki dak isien jong kajing panim jong le ni kadak isien ke papau ya kajing don jong le nem jong i kajing yai lang jong le nem jong i snama ble na tu dang poni khulom hadu ko to ai jui khulom in hen san ter hadu bai ayam ble budi lebudi lemaki lamba ini sakramen snama tang shu khai khulom hak perthei ublei gom ko khon i chana shura pa phin dona ko ka kmeru ma thoi phi mo ko bo ka sa pa shispa le ka nai ka sa pa shispa le ka nai ule tu ba mi ma dom turi e na ublei tim not yo ilot ki baro shwa ba ngin long riu ko ka be ulan tip pa ko ka ni sa but ublei gom namai pa phi lo ba i chana mendangan kaum khôn như phi đông đông cái khôn cho cái này pa cho phi hết đây thì bên đông khôn cho na thì thằng ai phi ya cái sacrament baptisma ban kaum khôn như phi của bộ ông cái kia kitab trong Isaiah itu pa kalau nong pasal mulai khot ke bên kong ông cũng đâu what dia ngalap mulai như phi ngalau kau di pi dan kerteng di jengah, pi long di jengah, pi ngalau kau di pi dan kerteng di jengah, kenal di kerteng kalau pun dia si pi, kedi kerteng lay, pi kedi kerteng apa kau gitu, kepas kebatian ada kata-kata, balapun dia si pi kedi kerteng jom lay, te kejingkam kau jom lay, te joy kunlong, ibala yo baptisma inang sang. Ida untuk sistem bila sedang menyen bila membat ibat ya kisi mula ya kisuki ibat ya dulu yen iur biapa ibat apa dia dan rei indah boy hakat news nem kerta ilalapan dia blegong noi di yukulong kukubi jana pi nada pi mentah bila nang he kilala padien kilala mare sini sitai bad rei pilabam kijing bam ki boleh hujat kadut cuki meja pi se ki wipat kijing bam kan rei kijing bam ke bapiok baros kata kadaitan nak bentang met joki ngan ai pi kijing bam jom kijing bam juga kini jimbam juga teh kino mialam di pisata Andrei tan ka met atas nam janga kabalong ke jimbam berkersoi sini jimbam juga nama ngalong apa gospel berkubianes kelemah riu marah sinno lembah di bawah di kedua janga pidi ke senam janga pinam yo jimbam haladi jar baba di kedua janga berbadi ke senam janga uim mana patngahu banat pendipan yang berkesini kata dengan IP kena kecing bang dan IP ya kamet kesenam cuma tina kena kedau ikut kita jengi belah news dan kerta kipediang ya komedian kebanan kong berkomedian kebanan kong terlalu nak kalian jauh beliau pesene kenal kamet kesenam cuma kena bukul pidei ban ku ya la kejong bersih iswa yang ingat pidei ban yong shwai ko ka sakramen jong kecing pla ka sakramen jong kecing penyesuk haba kumbah kasngi bangalan lipat wong jisu hakasngi ke bangalan lipat haba kita ki apostol kita set di hatu ka maraneng
Kila set ini bermeneng bagi semua orang ini. Bagi lagi mengapok. Dia bagi lagi mengapok. Kila set ini Henry kenal ngalarung hatu kamera. Ngal persak halu joki. Ngalom kecik sukupi. Ngal ayo bersim jengah. Ngalom iki yagi pop jono bapi maaf lama iki. Yagi pop jono bapi pensa. Lapansa. Tengok taruh mentang nganong persasyo di pop jopi. Nganong persasyo di pop jopi piu pidei banyo yang dikasahkan. Pila bakla pila lebak komo yang dei jopi pila lam sen kreasyon orang kena Andrei mentah shwa pediam ina nama. Tidak dikenal shwa bagi kudung egi kini kena kibat yo senam senam kibat pediam mungkin benegong. Habikai syuaiki yang sakramen yang bejing telah bagi saksian. Dek kena hakatupor kiriang li, si tenang kemudian menegong. Nanti kita mau di rumah mensyua kiriang li, patlun li, patju patlun li menu, sopti li, tadi kenteng kabil, tap, nomor belai, nomor bau kediam yang Yesus. Isbor pediam berkoi. Tiga noteli di sakramen ini kunung lihat. Kan noteli betul. Hah? Lai teli. Baptisma sakramen jingkla bahan sakramen. Baku hitam kedua. Lani ke Eucharis berkoi. Lani kami okamet kesenam di Yesus. Lani ke sakramen baku hitam kedua kiok. Kejuk kerteng ya kan ini jembut. Pi ya ka kiok kasih kawan terakhir kejuk ni. Tiba-tiba ini kudung ya badap nyung sedang prasna kita ilayo ai teli di sakramen. Joy kudung ini dalam sana ramah ini dalam boy khas house dan kerta. Saban siap ini di bawah sama. Tak ter nak kalian jumpai bang. Adi tenang kita ibu sama tak. Mu dan rey kambiang. Tapi sipu tak kemana dengan IP ya kasakramen jom jing long rambak jing kesar lagi dengan IP ya kasakramen jom mensir pokok kasakramen jom jing persken di pi hak kata kategori mentah tiga baik kelum nasa tapi kelum mentah layak berteli saut lagi sakramen di mentah terter taju kelum mentai lalong samla, di lalong samla dalam boy yang ikat pra, arpewe, terten, mulai peu, tam. Nak kalian dari ukur bi jangan, watarai bangun sudah budi ni pi, nak budi ni pi nak ada mentaro mabudi ni pi. Tejia tiga ukur bi jangan, ia kena TGM. Hamlo bijak dengan pengkuat pengkentang ni pi. Lebih jian dari jinglong reunion ngan kentang ipi lebih jian dari jinglong kemelong pa har jinglong sama jepi ngan kentang ipi lebih jian dari jinglong kemelong pa ngan ipi kasakramen jom biji gede urem lebih jian dari jinglong do kemarjin mana sa ipi kasakramen jom biji kentang do di Hebrew kamuan lagi lu hari ketapat buan kita jid mau jid dan mentah dan mungkin di syok tiru lah jid mentah syok argon syok argon jid mau di aku beli sisa ya kita tu ni kita empat long dua aku kepala ada kilauan kita baca ikai nama beli bagi jid ini mana air aku beli baun ikai di dalam penuh ramah. Di hari katakan, lakukan itu lagi sakramen, lakukan santai lagi sakramen. Baca jika tak tahu lagi jing kinti beriam. Di hari katakan jubril layo lagi jing kinti beriam lagi jing tak tahu lah temen lagi. Temen, tiu blek wang watarai bang lah EP, ngam EP dari. Tetapi pang bijak, jinglong temen jupi, dengan IP
yang sakramen kecil selek di papang. Sakramen jadi selek papang. Pisau tu kunan para bini. Kini sakramen kadang kecil layan juga kadang kecil serang juga kecil yang bujuki. Hati pol paper penkuy penkentang ini, uai bor story ini, unai jengklain ajengmen jengklain ini. Te menca ngan siem kejebatai epi halor kaneka sakramen juga jengkon skem. Kekot keba bahae hi kaneka kot niang makrau larapi hapo dukan larapi landep nanti pilaban mi bantir kadon juga ni kalau prabhu tengka pio lor kejingai ya kejingai jini yang di sakramen banyak kadon jingai jini baro ko bagi tiet bon ikon atrai kane ikon kade mandon yang disem jini pi de pulih na ko puah sa ko kasuk awat pulih nama boleh nama bakadlom hakam kom jong question answers. Take ba pi berkreat tadi exam pi don kini ki help book mo, ki help book ki balang book lupa ki jingkeli ko menjua mo jadi jingkeli ko menjua ban ada tempat pi kreat itu dapat tu jingkeli pi sutok be te rei kam dei ta di dei ji play kene di kot jing ram Pamasiboy kutay pentem maya gaperte Pamasiboy kutay pentem may jigim kine tingata ada kecil tuai cuna bahkan itu sakramen jom jinglong samla jinglong rambak kejinglong shibai jom kris sakramen jom kejimpat skem badi kene ishem catechism of the Catholic Church about how to CCC kebon mentara selar cispa Yehuar ibadat kene kakot cispa Yehuar selar de sakramen jimpat skem atau jrong de atau CCC kebon Catholic, Catechism of the Catholic Church. Kena baru bersispa, hajar arspa, prabusan, baca nespa arway, kekeren, kalau kena sana. Kaya kita bersihkan, kita berengkau. Tinggi latih profi mengenai sekenan jiwa orang bah, sekenan jiwa sibukul, sekenan jiwa kesan riu. Jika jumpa berarti kalau sabah, kajing berskem kalau sakramen dan bau bersibukul berskem berklaim yang Kristen dan ikat Kristen bau seluruh bantla ialah kecingnya dan kitian pada kikam bagi penolong yang usipai jom ukres kadai sakramen jom dijimpat non sipai. Oh, le training, le training pamare di kan orang. Berpek dengan film Vietnam, banyak kulit, le ban non sipai. Pamare di mentaru pamare lembaga negeri kita. Mo. Dia kesakramen di perskem lakukan ru dan kesakramen jing penerang dia. Ni hasil dia nak kapor si kapor. Dan buat dia pak duai na dia pada. Ni kerja sin penghap beum. Ani nak dia. Haru mentah namju kocu. Teh hakiwan na duai lejoki na pengesan ni yuki. Menrapiak kita ini kepala kedip. Bagi ini kepala dum. Pelapet lagi. Tiga sakramen juga skem kalau sakramen juga sibukul. Habang pun skem kemudian
James Camp. One of Pepsi Shadow. Kalau kita nyata juta pun boleh. Habalong hakba siapa yang ada dalam kam kadon di lagi jom kadon kiru ki ai. Kita nyata juta ke office dan kita soy. Ia apa yaki politicians ibala job immigration hasmai ki mo hasmai ki kawan gubernur ki office pero ki dona ki jom ki ai kunta ada kapalang ki jengi ka dona ki jom ki ai ki dona ki jom ki ai ha kaban scam bat klaim ki bat scam bangin Balayu, bangin melerai. Berlagi bersyukur. Batlah yang kerja begini. Ngatrai buat dapat lebih ngaruh ya jadi. Dan dikira pengisir orang banlek dan di penang. Ha. Mat pai pa da le chi yin e sha yin ba ya bril khawai bodon bon ki bril aga ji ko por don ki wi bom dei balang ba i te ila mai ila no mi shu dei ba ke ni le don ki ba bo no aba duai Lede isu tak pak pun sebut isu apa tak itu. Kamera itu, te kam don jing seluruh. Sipai berpuri yang seluruh. Dan sipai baru betul terai. Namar kadang ni mana kadang yang seluruh jadi menilai persiapan cukup keren. Kadang sebenarnya jadi berskam keperlongi pi berong. Ngalong ransyo lalu mata. Badle kadang jom jino Kristen jangan. Kayak syam haga lorong yang bernian jangan. Dengan mahor boleh. Jumpa ukur musim ukur. Nama bangilong pun kasih ti badle sebenarnya. Hapsir. Hapai mahor. But jin pitep ege jingkot hagi ni ski abatai ege jingkot juga ege peta kane ege peta le se han por bangchua kapade ka tak kisi jema Kristen hagi century ki ba nakop arbalai kadang ada okha kebalong kata jumlah Kristen fish nama Malay nama berkinong buat jisu kita kinong tokha Henry dia harusnya mulai pa khasan di kota Gader ba kelajia yang diupatnya Roman ubah kerjeng, Konstantin the Great, Konstantin. Udah jatuh, udah berkei. Andre hangata bijing pinam songai dan nasyam, nasyam mo. Ini kijing nong teman jangan imat kamu mandian leder. Tiga dia sedang waispa khasane yang ba udah pasca Roman uyoi kecil pau hasud beneng kecil postil lebih ya kadang juga di pernah balat ho nong tu loong ba kuat kesur lawan kuat dah kini kata pencok
Dah kena kata menjauh. Teu sipai, teu orang, teu patsya Roman. Sumtu beriu rei jai ba lampau daki beneng daki bor beneng. Teu le no shim kata wajib hukum. Andrew permana hukum dalam sini mengerti besar. Tewai hukum ya ki sipai bakin kin thoi cái này kata na kalama hakasti hagawailam hagajikriam jangan sipai. Bat ulalai kata ini ya letma. Bat kabau lalu kolong dah masuk lawan melayu ke jinjau. Hata tama. Tiada kalian jauh nemu patsya Roman ku aban buat. Kayak dijemput juga dia dijemput bau, agak jemput sendiri. Badan kau ni keren dilendan jauh kahima, ban keli kayak dijemput juga dia ngarandak. Kim lawannya tu, dia harus bakut. Don nak kita Kristen berkat juga hima yang don di Kristen dibangun tahu Rabai Nazaret bekerja Yesus bah siapa yang bagi orang ulama ipan tigidon kecil kurang dia kena pernah tidak yang persiaw kilin kau iki tidak lekot dalam kami kita Kristen hanya por kiburi jadi nomor balai kedai kapor jom kejemput pertelakan ai yang kecil lain do cuman yang habaki perlong yang kecil manipulate cuki haki hibriu haki krem ban haki kacakums jika tep tilalek kami pada bagi warga Kristen kila batai yang pasya Konstantin sebab dijemput jam Yesus ubala syaya berubala mipan baru baga jingay kita kialam macam berkian hang ukut nak kalian jauh ni patsya Roman uang ngaruh awak Kristen berkata Kristen yang kejim berprian dia kejim kurang jom kena kata nama belai kami jom Konstantin ro kebekerti ke Helena ti kala om bak ade bersna gue di mana harga jaga bau Yesus layak Kalvari lah ti Kalvari ti apa ti Kalvari lah syar gini kenal Yesus rota lai teli gini kenal bala tip yang gini kenal Yesus na kadau jom berkot jom kata gini kenal itu balik kita tadi ya kata gini kenal bersisya jom Yesus ti nado kata kon kadang juga jika Kristen kabdeshu kadokha Andre kade penang kadang yang dipor yang kade penang orang makin bu haga hajrong kiyen di mana berkiyen dunia orang makin bu haye asam ban kadang yang dipor kabalan orang kapiang kadang syubu kiyen isam kabiang dan syukur atau jing Andre depan bu ha ka menjengi telah hikai ini bagi lek dikatakan kena te kata dari kata rem baku noi kena kata jom kecipro Kristen jengi mahikai kalau omru ku bau Yesus laom jan baku jengang udlen jadi udba kena cukup taruh ngiru nipa elang itu pernah dan wa gilen kata pernah Yesus ruang jaru ba len yang mat kibriu ngaru mat len ibu aski hadu jaru ba lai na mat kibriu ngaru mat lai aski hadu te kade kata jom kecing pala kecingi ialah kecing meniat rupi hak jing long kena cunga ngana dena kai makurwan
ngalalek di syalik di jauh hayo mokruat rengkan di beka di badan kedukan syah dukan jatuh hang jino kena aja te ngasih petu ya gitu ki bawan bangja dan ki bang kabang di wadi syah ki bang kabang kim duai dan ki bang man baduai dan bat ki bale dak di pernah bat ki sabab hagi jinglong kena aja itu ki yang itu bale di pernah nama Katolik ada semua ye kerpat kata kiki snow jam jena snow begitu ki nan parah jena but om pada tu iki bang ada Katolik lu am sebuah tenre nasi keloi ya ke bandi ke bantet yaki ku kada kasien jauh kecing semua ye iki hagi jinglong sipara kecing ngatrai ndai mana basel ban player football de kalau kecil kai ba shwo drong Ramadan ule kada di pernah ngisnyo ba itu di parlok kana dewa bayi kana kata ini sujan maka ni kada play wangi long shipara ti kadai kasatmen jom itu scam kadai kata ban ai ni ya ke slur ban plai cingek ban ke ke ba akmane bangila ban plai ke cingek ni kadai kata jom cingana ban bagi shot ni dak mohor play yo akan temumpa badu kul badu musim bakoi haga selamat haga sadem terpen kadian terpen kamon ban biar haga sadem kabumul banom kenal teologi kebejeliu ha bagi orang kita lupa hang ni clear dan you dan kejabi kemudian kedang kege bambur kasanjur kubame thau thmai me ublem pa hangar thau thmai hak teng jome ngen le eta bagi haba ni boy te jaga ti hak sedem pi jagur lam ni nak apa siapa dia tira tak tebal lam temen yang mana ni di kam terkok tak oh di sebawa nabi Shli berarti oh tegiong badukul ikene orang sedem habo sadam segi dan ini dan kalau senang do liver the heart but kita doktor kita khotmo lungs kita keren kita kecil bekeren seperti kita keborji pi sama lele je habo yo love do cakap dong tuan ni tang sudah betul je lah ilah kita tak bagi dak siap suatu apa ada ilah te kumtaru keborji kebadan kemon juga kedai berlong kum ba ye Yesus lagi tinggi hadu kata-kata kemalong kita gospel ke Yohanes Hasan Obdon kecil ke macam rau bagi blok YT ialah macam kecil dan benda blockchain. Pi kecil macam rau mlap seperti Yesus IT ialah kecil dan kecil. Ti yang hakatan upa berukul buat dengan dan kepada Yesus. Dan maaf kepada Yesus. Bagi yang mesti berukul di kedai waktu
terpengkadian terpeng kamuan abang alek kuntu di perkariu yang ilek resling deh ada sahabat lepas ni bagi tu tidur pasal satu kulit kena teh kikuat badio bagi tu tidur yang ilek resling mana hitam mana kesak jeki kebun kecil klaim kebun mau kecil klaim juga kecil suatu kecil siapang juga kebun kebun om kebun juga kedai kedai kebun juga si buku di shop dekat triti buku kalau berniat jadi nade yang kedur juga play wakau yang kedur juga Long kitab Genesis. Kedur gadi pernah. Kedur juga di pernah. Gadi pernah gadi gadi. Dua juga ni. Lada ide kita wujud Yesus yang apply gadi kata. Dia gadi kata juga gadi pernah. Kalau orang berjumpa macam ni, kita berlong nanti kecil pada kita. Pada berlong yang ini, siapa yang Chris? Di perkenyuk yang kesui keren, mengilat pada dikena. Saya tenan berbor, apa yang nanti napo Calvary, iba, kibri bersyok kali. Lagi bayar kejatuh, kesannya cepat, gila yang tak dipernah. Pi kati, kalau keba, burung sisa, ya kadu rajo, buat yang boleh buat tahu ini, buat ini dan kadu, boleh kadu bercuma. Abang kiai dan babi mani, gila yang tak dipernah. Kita kisah di bawah perlongingi, bagian snail syiraham syusu. Kongki Kurdistan. Di negara kedau keberangkatnya melomba kenegaraan. Macam sembahyang berok, ingin jalan suai kenegaraan di mana? Ingin lepas. Mau dari situ boleh. Kau cuma dulu macam ski. Suami siapa yang semen jauh kecil jumpa skam. Banami sepat ngan le bahabe kenegaraan di mana? Ngada boleh ibarit ngada boleh macam kalau awak aktif di style, hendrai ngada short ila di dengan mahor boleh Tuhan penting ukpam berukun bermusim berkul amen dan kemudian barang lagi situ hendrai kalau dah arah situ pun pilih barang situ pun kita benar opposite mau tikum kena school abang kami sekalian itu kita lang, kita berbuat apa itu, mana makalah, dia pinggam kamu berapa itu, nanti pilih satu mana itu, hal kerten, pa, berukun, bermusim, berkul, amen. Very good. Dah, tapi lagi, pa, answer.
tu di pinung sabtian. Kita dah trik balai mengapa yang kiro balai bah taptiru. Te abah tapti kasnam katur. Mo katur. Tidak ada bikin tapti berbor jero iplay kalau bah kecil macam ni kita berdaya roy iplay dekat senam macam katur macam ni. I tengim dia iban oh bagi tapti kita tak jom kino kepala em. Ya kan ni baru kau ni tapti. Ban bentar juga macam ni kita berdaya roy iplay. Mo ko bagila kita ni naruh kita haruh tadi kita macam ni kita berdaya roy iplay. Te kecil bah kalau kei berarti lenyam bagusane jom kasakramen jimpan sekian. Hagan hukum yo pediang dia kata kecil lembaga di kasakramen. Hagan hukum kecil kawan pi bersih buku kawan pi. Long ni kerti lenyam bagusane jom kasakramen jimpan sekian. Kadang kita selek atau pilihan. Pilihan Krisma bukul hari selamat. Yang kepala dah kecil bukti jom unang leniam pada kekencing boong ni. Nasyat syab yepi dah kecil ai jom bersih bukul batin om aben. Ta kecil sung kepi lambat piru. Kini gentian bersaom. Jika upnian Krisma, kedai upnian kepala kelelang bat ke balsam, bat balapan kentang daun bishop. Te artali kiye kecing bukti. Kecing bukti berbor kedai katak cungcing aibor. Kecing bukti bat kecing penslek. Dan dikenal dalam dunia. Tiada ngatarai mentah, hambangimlah banle ikan body contact, ingin hamle dai kan pat. Ini kan pat menai, cuma selek. Di kata kalau kajuhi, bah le cuma selek. Di om hamtam mencari protokol semua. Di nyamcim sampai Father John Normal, Father John Madur isaleh ini sakramen. Mara jingdon bishop, and Ray automatically kabor kawan hi how guys necessita. Jika juhi kumba le bishop. Like upnyang kepala dem kerkudupa dau archbishop Dominic Jala. Mau melakukan mau dari sistem tam di keterkejut dia akan kam. Kalau jadi madur unang lah berkerkum dia, tak bishop lah berkerkum dia. Di kade kalau arti kiai kajing bukti, bad kajing penslek dari kemudian sebatai kiai kajing buat. Kiai kajing ba kajing sekat ai. Kemudian lada-lale ini kecil-kecil ni apa kinyo ayu. Dan kau jika sekat kepada roy kajing kebapan kuy. Kemudian ba kinlong kibriu kibakuy. Pinyo gilat kelenti jom kajing ai ban ele persyak usul kre. Ban ong usul. Ban ong hoi kuble. Kata kadege kebenengkong berpinjau, berpindup lah challenge ya Udusman, wak berjom pi, bodoh kon. Tiga sini bangkoi kalau kita berjom ya usul Ukraine. Pide berang put. Natrai dan pi non berang muta. Na pide long berang usul pi ong muta. Ada pi lapor boleh kita pun kaksui. Dan bang, pun kaksui. Tidak terutama yang macam tu lagi. Kita pun, baru kamu kita pun kemudian bah, ni buat mana dan benda. Nak isi, mau pun, mau.
te kajing ai jo kajing ele pasha yo sun kre kamar ka ai masih mungkoi bangin slur ban yai plai la kajing ye ban yai le ban pendu ya ka pasneu ya ka musim ho ka chui te ka shap hapo ka musim ya ka shap jo musim mungkoi kabala kabongla shu bandam bad kata kasyap jo musimukoi don nyau teli ki jin ai jo musimukoi nasa kani kata hadir nyau teli jin ai jo musimukoi knowledge wisdom but fear of the Lord kum ta ter nyau teli counsel but kejing urang yo play but kum ta ter mo te ngansa yakini ki sing ai jo musim ko but ki so jo musim ko ki barang la duai mane abuni syam naka siti si kala dia kalau pesan kumbala duai mane mo but kunjuro ki bentar juga ketin jumplay ki keren ini sepang kani pada masih pukul ubah perskemi lebih baik nak sih baar sih koren kalau nak menengkong berkuat ke baar kuwe buat baar sih baar sih koren They play weapons kemtrian yang ni, but pi hongkres. They mau bala sled yang ni, bala syap yang ni, mereka baai yang sejak mensim hakidon no jadi. They kata kalau kecikio jadi hakas ni dibersihkan, sekarang dibersihkan. Yo sejak, penting. Hikuan penting, kini kesenjat juga rosari, ngadeng ya, kemudian ngadengnya di ai jepulai badan na, teng deng, yaki medal kui je, kecing penting, boleh penting ini, kesenjat juga, kita kisir juga kecing jepulai, dalam kini dor. Kini pernah, kini medal, kini rosari, kini belum ini. Rekian yang macam macam liu tak kebau belai buat apa ini. Ibu kibriu kita dalam kita kisien, kita kisien. Abdai kita sakut juga kita kisien. Abdai lemak kita kisien. Ni poi saya kisien kebaham kibaki. Kalau orang ni Deulay open sekretariat yang ini buat pi yang kris de mau buat sled yang ini sled yang kemudian buat syap yang ini dah kebaai yang kesenjat musim hidung jadi. Kekani kesakramen kadon ke biblical reason. Kubalabu keciklian ni kumno itip bau kres kubalabu ia kani kesakramen jelaskan. Ni taustat bishop, taustat padang, don balik padang. Ni ampun pelat kini kirul kiai, taustat mano. Om neba bantim kuno ukres labu ye kasman itu scam itip nako naga jin thobo ko naga bible naga gospel kemudian tu ya ki apostol
bala ai ya kini ka sakramen kabaat nagahikai bala judon na balang Katolik pila bishop na juta pare bro kita sedas bishop ng Moses bau ko kita medisan ban bala bukti yang rezeki kila itu lupa kila dapat mesti bukui kila profesor mo di na juta pare mengidon yang ini ya ka cing ya ka cingwang ka borjo mesti bukui ndre kam tam bau jisu la bo yo do mesti bukui kam tam kuba kilas utku kumal hikai ya ke apostol. Bagi apostol bagi hikai kala kile isyam na kam apostol tu nang bapra kot bakhat saw du khat yel. Kam apostol tu nang bapra kot khat saw du khat yel. Nan pulih pi kedai di kami apostol. Ki apostol ha Jerusalem ke Yosmeo ba ki pai nom Samaria ke Yopdian ya kecil blay. Kumta ki lapha seki yo Petrus ba Yohanes. Habagini ki lapoi la duai na abenta ki rune ba kinu Yopdian yo musi bukoi. Nabo mesti bukui umpat siapan hiar hano naki. La syukur baptis iki harten jum prai Yesus. Kumta Petrus baru Yohanes labu ia lagi kecil halau rezeki bad kira yopdian yang mesti bukui. Di kani kena cia Hagapor jum Petrus baru Yohanes. Habag kita Samaria, kita bencet kita Samaria, kita giju, tambah kita giju ke bala orang second class Jew, boleh? Nama arba. Hagapor syari merau syari bilon, kita im kumar, kita syokha julum bagi bertei. Dia bagaimana payah na syari merau. Om semua syariki bertanya don mata penting dia ke tempel. Tempat ke tempel kena ke bukul. Kini kita lebih tiket kita di penting ke tempel di Jerusalem. Tigalah domba kini ki nang Samaria. Lalu pernah kita syur jadi Jew. Tiada nama ikuli naga gospel kum Yohanes ro nang basau kabakuno lek dari nang Samaria. Legan tu itu kantai untuk harus tensi mau katai bala image impossible berkumno Yesus lapan naga berkumno habakut Yesus lapli ketemu joka makala uri makong bangam don tengah dari uri bagi syok di tengah jiwe tikumno Yesus ula ya tu lepas habakut katakan Samaria kalah kebobot lalu khad kiwi patro bakin wan ban kinwan ban habaki haba Yesus lesak kabaki ulah pelani bagi ulah syok rasa kibutski ban ulah alami kubar bah tikira Samaria kira syur dikiju tigi hamne bakumno Yesus uhikai ni bakum begini begini kita syur. Terbawa uru ya terus maka karena semua Samaria babah, no? Kalau pada tu ini berombak, obday berkoi kiju, day berkoi kita Samaria ini bersemi, kita babah. Tinggi syam yang ini kan orang jom ka jingai yang kasakramen jom ka jing perskem yang kasakramen jom musimukui. Dan Petrus dan Yohanes hakim Samaria. Lapor baptis iki. Hendak kita dia masih bukul.
Tela pha Petrus bagi Yohanes bakin lei bakin bukti yang joki ban dalam bukti yang joki itemba musim ko doan hiar joki ban peladon kecing kemen bukrau Buktaw Petrus bagi Yohanes bila bukti yang joki bagi dia musim ko ke kita joki dia musim ko kadai kecing seluruh kadai kecing tiap paper kecing sungtuh kecing syampang kiba empat syampang te ngatrai ina ship break no kadian just maybe 10 minutes naman angkwa ibangan na pin do no naman kita don bun biski masa ship na keluar dengan di break masa ship itu bisa sedang ngantai buat ini saya bertanya ini kelas juri kaburau kenal pa berubah dalam si buhur kumlalong menengkong syukur berubah jenam amen dah ilah amat lain tak break please Tibun sien agak Kristan jadi teng-teng isi oleh rai. Namar balik, namar lesi di padlok jadi di bomlong Katolik dekat ini balong iwigan pun balang. Lani di balong lagi wei pergi yang ikeli lagi. Balai di Katolik pilih unta. Bona pilih pi Pilong deh, oh ngomtip, sekali utar saja. Tidak apa tadi, kalau kau bim, kalau pilong pi subut belang, rey, balai, pi Katolik, pi aburom ya kamaria, kari tengah priu, balai pi mana ya? Pi lada pide kibala boleh ketian lepas tip ketian sepak ada jauh kecingin kisah orang bangim cuma dia ngim cuma dia syukur mereka tiap bangi buram yang lain jauh ini di saat kita duduk ini di sakrem beribu ban hayim asam bagi kemau iye wala rai latrak nauru kumtaru aku bede ban bede balai pi kongo yoko balai pi bagi kesacu gini berkait dia lego untuk sipam pini kita mana kita tahu ibun gini ki sawan dek kebab pi jubam pinom tiap syake si iman ade syamung ye sungguh bom debatku Ladenge kamu saya ukur bawa beriu dalam sibun di cintuna. Kade akan dikecik lokal ba ajuki, akan dikisir juki yang sebenarnya itu beskem banyak dai keciknya. Kemudian kami kalau berpihak tim cuy kalau keciknya itu. Lalu tim kumno punya dah. Lalu pilih dia tim. Usifai habang bayo yang masyarakat. Kemudian operasi kalau mesinkan umtip lawan orang macam tu siap nak kok sini stay umnam kemudian siap kan tolong syukur lawan pendiam lepas tikum taruh akan ingin Kristen pergi kedai nasi baru isi kata kamu syukur dong untuk kedai berkat bang adai man watching chip ialah kecil-kecilnya kadai benda pilih berbuka tong ban boleh ngidon sibun ki material atau YouTube berkiwai de pi don ki apa YouTube don ki kini di bawaan nak buat kebalan ki bawaan apa kebalan terjadi kum kene gawe kasama kebangasan tenan ba Then lazy pila na tho ya
L-I-Z-Z-I-E. Lazy. Kadang ini ke YouTube juga bang Lazy's Answers. Kemudian kita coba. Yakini ki jingkli bagi weekly balai bagi burung Maria balai bagi Yopo balai bagi. There's so much of materials in the digital world. Keba nalor kini ki kot ki bangiladon, dodor ki cikai berbalang kadon. Andre kasyong pi kumno pi wajib, kumno pi terang batik cucu. Pimde ban syong thai, ban kwa batik. La pim tip yang dia keli parlok cuci. La pim parlok cuci melawan cuba. Dan keli yaki lendong, keli yaki rudiam, keli yaki tu kiba don haki hakabor kasi bagi lawan yang rapi pi. Dikane along the way ka singkan tu jangai pi haba pi siam dia kena kicing long ramba, kicing long ramba ha kicing ngek jeng pi. Wat kane ka sakramen juga skepro kumolong pi ka don ya ka berut ya ka rim ha ka hakti jumle om don kono ka sakramen ka bom don ka rim hakti jumle ka balang ka chutau dalati andre kide jimbe na jimpan pau ka jumle te ni bala ni don dan pi bala thiên ni ka kot masuk komen tidak melakukan tiap susu adalah debuai ganeru. Di mentara selah berhispa yang mulai. Kumno ngitem atau Chris babu yang kita sakmen di berskam. Nomba halah atli kita rem. Kita rem berbentuk kade kecil jumlah keberkasihan kade. Kebahan pat kejikai kebahan judon atau kebalan. Kejikai pada judan kebalan. Tidak hikam ke apostol biang kalau bahan kendai korban real upol bagi orang Paulus ada curi upol labu ialah iti atau jongki baru musim ukul lawan hiar atau jongki lah keren kecil ibadat li paper bagi lihat lupa. Tegini kilam atli kiam give of time. Senegi jangai jom tiada terlihat. Bat kabor senutu, bat kabor batai, bat interpret yang tu lupa. Ta susu kejikai jom kabalang kum ka kadai hanga dorbar balang jom ka Lions hakas katras katas kasnem sejarah harus pak Yebusau ban kanor barba trend sejarah harus pak sekolah kumatan kenal yepsi bakabalan kam juhikai tanda basyumi kecil unu bisyo penuh syua bakan ai kecil kai hati baik coba balang berbor kebun jadi start perkat juga malam kia syongang bat kaji syongang untuk kibut sien kedehi haberkom juga dorbar ibi syongang pertei kelen kiwan pada perkat bat kata kadorbar berbor karai ba ia kata kejihikai kebakabalan ai. Tegum taruh art lagi dorbar di papan scam. Ba ia kata setelah di scam labu kita uji surprise. Ia kata dorbar apa Lions kasnya kata aspa ni kusau buat kadorbar balang dengan tren sejarah aspa saunya. Ba dia kadiru lada film interested lada film cupen na ka Google, but Google, you talk to trend,
sai la ni kini kita ba hi tapi ko abatim chichu lani phila manshu le hagane ka away ka website ewtn.com ewtn.com kabade ka Eternal Word Television Network kabade ka official network ja kabala mo jani kabalong it is a pride for us Catholic na pilay ang tu pinsyam gun ikijuma perkhoy ki don ki section to pair one eye ikijuma te ham tu pilawan research chono mata yakani ka sacrament jongi haktin paren ki confirmation kemudian kita berskan confirmation confirmation ketika sacrament of confirmation dari kita sacrament dalam itu bagi jemaat Yesus lebih kuat video call yo kuat anak Yesus batai yo di kali ini jipong syong thai yang ada kalau berkam pembuat Yesus nama ini kita terlik ngia beli pelakon syulong ki nong syu angstur ban pedian from the silver spoon mo la syu aibe te kam day ne ban out tenta pide ban nong personal ban research ban te ban scam syu te kini ki dor baru kitnap le ne ki jika syu kemalan adu bersuai te ka trend Katren dari hati ke reformation, tegi bishop yang lumlang markot, but kita scam dia kenika. Bishop itu lagi pertei buat. Tahu Augustine buku way nanti start perkat juga malam jeni. Wangka sakramen, ke krisma, kemudian sakramen di scam. Kabah pedeng kita kapal, kalau mengkui kumju kum ke baptisma. Tidak kalian jauh Augustine, ia makas pas dan mempera, tadi. Laju leh ini kesakramen, mensyuakim kesakramen dibersihkan, kio kesakramen ke krisma, demar kipen, dan kam yang ini umpenyang krisma, ke umpenyang oleh. Tiga sabatai ki arteli jibuat mentah sebuah ikut artan. Kadai ki bukti, kadai ka way kata kasien jong ka jing kediang kajing ai yang asakmen jong jebuskan. Bat ka baar bat kajing ai yang kadai ka umpenyang isma. Kemau kajing bukti, kadai ka way ka ba lajulek nadu puak mencuat. Haba Judas ulati Yesus mana Mesir yang kita Judas mana Mesir apostol itu Matias mo te kila ya khalai nusit lawan om but nomor Kikwa Isyai mulai manu mensim ya kajaga jom Judas ubala noyang irati hadin mawlalen Yesus te utau priu dia benong ubala yayat yayat lang kata Yesus dia benong ubala dia ben Yesus dia yayat yayat lang te we kita ada Matias te hari dapat kibukti kalau kecil bukti. Bahkan kecil bukti kalau official kecil ibor pihak. Ki depan yo kebor mengenai Yesus. Yesus lo killing tak percaya killing. Mo ibor ki long kubau pau pai nga ngaru pai pi. Killing nama kata jangan berdiri karo ban tu penong sembrani ki hikai ki berbaptis ki bagi nong sembrani cina waktu tim scam ngadon dengan pi adu banawai nong pertei
kata kalau kecing long kecing ai jong Jisui ngor hati apostol paru haba kile ki bukti ki om kile bapa ti wada ngi ki ndo ro la pi wan pe ki jing kata ndo pi salam sien ki jing bukti ke de we ke jing bukti kalau ki ai ko bo tang itu mulai lo ai ko bo kila bukti ndai mana wan omba na layo baptisma layo or kani kecing ai or kani nak kuih pat negeri dau kani kecing haba ka Church of England ka penyeklat jeladi naka balang Katolik ka Rome kadu katwai don ki bishop ki balang thum dau Henry Bopra mau pasya Henry Bopra lo thum ki bishop aja itu ki blore ki mio ai ki hier paten lagi pastor ki mio ai tidak ada dau maka bantip ba nak di Church of England kamu manu ki badai bahir paten lagi pastor dia berlaku bishop Katolik tekapor ba pentang iki tidak ada uta pentang saya wepat kemudian kadai ke bahir paten kebor bahir paten Yung apostolic, kemudian bahir paten na wan yung apostol. Omday mana bukti bala penongban ibon. Ti kumanga mayanga nakantang ki daw Bishop Hubert Di Rosario. Mau Bishop Asia Minister Madonna mo. Ti yung Bishop Hubert kantang daw wepat. Daw wepat Bishop. Balik to Bishop kantang daw wepat. Ti lada trace poi biar siya ki apostol. Tiga don demandon kan galai. Tikum taro akas ngi jimpersikan hi. Karena ini bukti halau jumpi pio yang kapor cuma nasib bukul kebawahan hi nanduk ya apostol. Om de bala hius tam nenen tai. Tiga talo ke. Kebawahan kam kadai kumpulan Krisma. Kau penyang ni kisiem ki patsya ki por mandai ni siam ba kuno bayo waron lapun slek yang David slek yang David bat kunta kita ki slek kisiem ki patsya wadon tikade keju kajile kaji slek kadon hapok kabalan kajegi dakani kau penyang badu jisuru abau betau badalek ngoi bapang wang mapilih berselek kumpanya. Isya begini dengan gospel ku Markus, mo kunong kebahan riu makla gospel Markus kunong riu ba Jisu wang mapilih berduai kupang dapat selek dah kumpanya. Hoi kunong ban riu berkhat kebahan ar Kumta kita lek berkiala bagi pria bagi tulang komod kita be bu iksul kita bu ik papang kita ya bu ki papang kita penslep dan penyang bagi kita pengoy lagi pi te kene kita penslep kade update tadi papang anda kita penslep yo bakoy bagi haru yang kita do aro kada kita penslep dan penyang kita jadi pi Dapat juga Krisma. Tikumta ya pi ki kon juga balang. Seperti selek dan selamat pi dapat Krisma. Ba pinong ro kilang do. Pinong di bakar pang. Pinong di kon siem kon pasya. Kon binang mission. Pinong kita balang ibor banilan pasya itu kre. Badi gani ko penyang kemal lasna ko penyang boleh. Upanyang boleh kadai upanyang kebasyim na uding boleh uding kentang. Apo ari Palestine. Hakapor jong hakapor bamansua. Yang ni hadu mataru kim jupom yang uding. Kim jupom yang uding. Marbalay na marbau uding be uding belay. Kung no lelong uding belay
nado kapor jom Noah kan mau ba la pensilai ni ke perthei ba tiap ya ki beri bapot de kaparu kebalwan ra nangkong yau ta usla olim mo warna usla olim pan ai yang bikin kermen jom bikin dia kaparu kebalwan ra Noah ya ting nado kapor uding oleh hari Palestin udah uding belai. Orang abang ilek apa hari Palestin neugai jangi beri alam tu orang hakipor bamansua marga hari Palestin kedegari bakat apa kan rei tu kata-kata. Hadrei kim jumpa mengudi. Namar hakipor bamansua dan kam kijin sibo manpun jingking mansna yaki kali kulai mansna yaki yaki syakah kulai bertatet mensyuap adon kali permendai dan rei kipom igu ijin rei yodi oleh kim jumpa maruding lei tikum taru da kene kum penyang oleh asapan slek pi ha kene ka aku tarik naga bentai blok A blok B ban naga bentai ki pat ki blok marki ha ka aku peratarik sengi saja. Hakaban perslepi, bapinong kibril, bapu, bapien kibril tenan. Bapinong yang kata kejinong kun skiem kun paksya lembaga di perslep. Pinong long kim malumala. Ya pi yang kesengi baptisma long perslep. Perslep lagi di juki arti lagi penyang. Tapi yang kita pada baniong baptisma long walala tekum maka kiwi palang long yang sampai perslep. Ya, dah kemudian. Tiga di antali kalau kita kisah di bapau jom kajing di bapau syabar yang sahabat jom kajing penskep tidak bapau. But ngaku apa nong ipi? Bakinya kita nak tidak bapau jom kita coba sebenarnya. Hari kita di bapau jom lagi sakben debat long hang cikin bujuk hibat. Mo atau bilang siap berselur, bilang siap bawan, berterang ulai, kita ploi berjadai malam. Mentang ijin badon sibun, ijin keren, persyak itu malam. Madu macam lawan wan ijin bersidom bayi ke malam Kristen hari India. Aduh suki kalau mana kenal di Kristen. Di hak terkepor atau pikloi banian akan bat kebalam. Lalu kadar berway maksud lek sejil berway. Mata kejing set yo pada stand suami pada Jesuit ubah la im silatar kejing kejuku na banta kibat dupato yang Jharkhand. Ban yang berkat berkini ba jejak tenre kalau kata tidak kisir tiba kipor kisah kisah shim shuayo dong alam rot berkilang rot kisah perang di mental lada mapi ngapa lada mapi pimlong disimpai kibanya dah yang akan coba cingge, banyadaban boy siapa akan coba hok, atrai siapa pada, siapa sister, siapa dunia. Kalau kebuai kecilong malam juga, kecilong Kristen juga, lesi kap sejujarnai, warna kini hidup kasih juga. Di negeri dau don kam palat yang ini kecil, sekutu yang kecil pun juga di masa kemen cipuskan, hari kepor cinggi mentah. Banyak kue pagi por, di ngiskem, boleh juga sikit, berkukur ipi, un ai jiklan, un ai jikkerman ipi, but un perlong ipi bapin terus pasyu un Kristen.